Subay sa mga balita ang minor de edad nga suspect sa pagpatay sa pulis sa Mandawi City ana pagkaroon sa kustudiya sa Social Welfare Office. Matod sa opisyal sa City Social Welfare Office, yabagan nila ang bata alang sa mga interventions nga himuon kaniya. Lakip na nini ang pagpadayon sa pag-eskwela. Pinaagi sa Alternative Learning System sa zone sa facility. Nagpaabot pa ang CSWS sa mando sa korte kung asa itanggong ang batanon. Kaya nung duman na pasakana og kaso tungod sa pagpatay sa polis nga na-assign sa Dakbayan. We make sure na secured po siya, no? Through sa kanang help po sa ato ang men in uniform. Kunya, aside from that, natay mga interventions nga ginahimo. Psychosocial nga mga activities.